Kei te puku te rā o etahi Māori i te rohe o Ahuriri, tērā e tūponorere ngā para hamuti o te takiwā ki roto i tō rātou awa tipuna. Ina noa nei i pakuru mai ai ngā ngongo para hamuti i etahi tāngata tūkino, me te aha e ua pare nei a Des Rātima no te kaunihera o Heretaunga, te he. Rere kauana ngā wai o Karamu i te rānei, wai hoki ngā whakatūpato. Kei mau te iwi whānui i ngā para hamuti o roto. Well, unfortunately, one night it appears that some vandals got onto the pipe, climbed down deliberately past the barriers and broke the pipe. He hakoa e ngā kōrero e ua pare nei a Des Rātima no te kaunihera o Heretaunga ke te he. He kore nō rātau i āta tautiaki i te ngongo para hamuti i tūkinotia. If we can, on a Saturday night or something full of the alcohol, decide, oh, here's something we want to do some damage to, and do it so it causes these types of effects, then that's a risk that needs to be mitigated. Well, the pipe's been there for 46 years, Kingy, and there's never been an incident before that we're aware of anyway, so I'm not so sure why people have popped out of the woodwork at this time and attacked the pipe. Ko te mataku nui o Des, kei tiemi ngā para o roto i te Karamu ki te awa tīpuna o Ngaruroro. Koia nei te ngongo i tūkinotia, ko ngā para hamuti i taka ki roto i te kōawa nei o Mangarau. Mai i konei i rere ngā para ki te kōawa o Karamu kei ko tatara, a ka hono a Karamu ki te awa tīpuna o Ngaruroro. Ngaruroro was a big, powerful river, and that it contained the life force, the ability to live on the banks of the river for many of our maraes. E ai ki te kaunihera ārohe o te matau a Māui, he iti noai ho ngā para i tiemi atu ki roto o Ngaruroro. Kei te whakaaro hoki te kaunihera o Heretaunga, kia maitai katoa ngā ngongo para hamuti, kia kore ai e tūkinotia, anō, ki Ingi Kiriona, te karere.